no kopa komo no adoso when the ajudi nti de me monitor na me nsori nko na koma wudi ni se sie you know na me dom ne keka ho asem ocho but de later Mama nkwe na da Adom mu nsem na mede ma o nti ehwe ne anim ya mede wo hyase wo daily guide Adom mu ase na si jo bekai se we kra ye last year na ebetu odwa se ennamfofo bi ohun kwada o wo muti wo madam for no nya 11 years ekunu ya no si wo kaswa CJ asem wo ya esi ya no unim se egusu wo court o na chief inspector Isaac Asiedu ode kire se sa kwada no omode ye pickers ne bo ne tim no otofom no na onwu yo no gusu home enom sie ne wo fom entino enchemoni evidence a eba no kwada no a bia e boss abra no ba ko a ode cement ne bo abamu a yitimu kire se ebrom de pickers ne bo na otofom sa no ofa blocks no de be bo no na opeje ne ti no opa na cho se mani nkuno ni nyina kwada ya ka ho se mani nkunu to ase sa block no de board ne mo maso no na emu epai mienu enti asa de temo mutu amna na wo musi akwada no na wonwu ye no guso home wo mo ansem o makase se na sam no eda court akose guso a eye emu hwehwe mo mo wie ye de na sese no amote se last year mo hono mo na esi enti enra na ekokopie mu wo court a ensem kan no eguso a ekoso nti de ebreni nti no mebo no tawtaw sa na media ma wo eno achi so no wo hwe mu a NDC amanyoko no penya otu franka edi ama wo yo mampade dada John Dramani Mahama woni NDC amanyoko ni mabi na nei no womo echese ensenkan bi omo kan e wode ese wo framantemu eni so yire mo afo mafo bi mo de omode ya manyosem no na chese da bokreta yi ese bi mo atete bi ama omo pa ese da bi ese ba sa torenche mu sia etoji se omamu ni nyina beka bom na se ebi mo ayire womo ho na womode ya manyosem no de entwa yi enti hwe mu a MPP amanyoko no na eka sa ensem no a emu amane e wo ha eno edan chenso a first sky group omo de nyoma hodo akomepem potem hono ma annyoma mo de koye ni insurance mo de koye na no sum sika 1 million Ghana cedis a wo hwe ha Eric Sadi Kutoche wono na wo ha o present nyoma no edema nofton emra sebedwani ono bo kujeto ablakwa na eno chinso no Dr. Mahmoud Bawumia vice president say oye the most experienced sa wo hwe mpanyifo a ekwa kanse na wo yi bako na wo tu frank adiama MPP a wo so no yo bia wo experience pa inti delegate no ento aba enfama ono na omeye adwuma no yenko Ghanaian Times mu na yenhwe de wo ha yin so a omanya srafo na echese na nipa bi keka nkofo keka social media so asafo ekomepe a wo mo anase voter region ehwe so omanfo nso yira fa wo mo no wo mo be save wo mo aboa no wo mo nyina afi honom wo so no kra bi anim never captain Labi fo ne da asemi ho a wo chese no kra bi anim eni nyina so inti no de wo se kwaso no de no a na ekoso mo hono eyo madwuma na eno achi so na professor Adanu de adesre eto abanyanim se wo mo se wa doctor for hanom but ye ba no se ye wa doctor for a wo no aginim dia specialize ewo enyarewa ba ko mienu miensa bi ho aye na aha no ewo fom nti ho behia se mpanyifo be boaboa na o ma bridge sagap no eno so Ghanaian Times di encham no nyina aba wo hwa the funded abokrata yim so Ghana Water Company Limited na wo mo HS 914.8 million Ghana cedis ene eka wo mo eboye wa bosumi ensiemu wo mo echese emiamia hodo ne bi so hon ma wo makomani manesa a omatumi eto na mo anyemu emfaso engineer Dr. Clifford Abdullah Brima managing director Edma Ghana Water Company Limited ne foni eda asemi ho Ecobank nso na schools mienu a deprived no wo makwakota wo machi echese enwomasua ho nsem ebekọ nanim nti the friend of the bokrata mu nso amane na mede ama wono viare na HS 20 million Ghana cedis na omode airtime enipa empem aduasa ensia 36,000 na enso no wo ebie ne sa no aha wo no omode airtime wo machi wo makone abadie ne wo masetene mu nti CJ mamemfa wonsi why abedafo aba abedafo ya kado so the council aba wa shiti die na chese ne no wo beti gumbe pa